ti još jednom puno. Mi sada odlazimo u Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Ove godine on obeležava 50 godina od osnivanja izložbom Akvizicije, otkupi i pokloni 2012-2015. Započelo je obeležavanje jubileja te značajne institucije. 50 godina od osnivanja, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, kako ističu u toj instituciji, nastavlja da kontinuirano doprinosi istraživanju, razvoju, afirmaciji i povećanju vidljivosti savremene umetničke prakse sa sve bogatijom kolekcijom, koja je istovremeno i važan čuvar muzejskih vrednosti. Na izložbi novih akvizicija predstavljeni su otkupljeni i poklonjeni umetnički radovi muzeju iz poslednje 3 godine. Na izložbi ćete moći da vidite prvi put neke od radova vrlo eminentnih umetnika. U pitanju je, na primjer, video rad Marine Abramović, internacionalno prepoznatljive umetnice koju smo uspeli da otkupimo poslednjih godina. Takođe, prvi put je predstavljena i monumentalna instalacija Dragoljuba Raše Teodosijevića, koji je izlagao na Venecijanskom bijenalu kada je dobio i nagradu u našem paviljonu. Kako je naš muzej bio producent, tako smo došli, tako da mi je sam autor poklonio rad. Muzej savremene umetnosti Vojvodine kroz svoju praksu iz deceniju u deceniju raste i postaje jedna od najznačajnijih institucija koje su vezane za savremenu umetničku praksu. Nažalost, takvih institucija je sve manje. U okviru programa dodeljeni su zahvalnici i pokloni predstavnicima medija koji su kontinuirano pratili rad Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. RTV svakako jutarnji program posvećuje pažnju umetnosti generalno, pogotovo negde nas zanima ona skrajnuta umetnost. Savremena umetnost se slabo pojavljuje u medijima, čini mi se da je tako i jako je lepo u ovoj medijskoj atmosferi da se mnogo više kritikuju mediji, zapravo primiti neko priznanje. Čast nam je što je Muzej savremene umetnosti Vojvodine baš jutarnji program i ceo naš tim prepoznao kao valjan. Ja ću reći da mi prija to što smo dobili priznanje za doslednost i istrajnost, a između ostalog i za hrabrost. Naime, praćenje kulture danas je postalo prilično hrabro, zato što to nije ni profitabilno, ne donosi neku karijeru i uopšte probaju u tom medijskom smislu. Tako da valjda tim više treba da cenimo ovu nagradu koju smo dobili danas, koja i nije nagrada. Svega nekoliko meseci nakon Muzeja savremene umetnosti u Beogradu osnovan je ovaj muzej ovde kod vas u Novom Sadu i oni su bili rezultat jedne fine kulturne politike koja je razmišljala o tome šta će ostaviti za budućnost. Ono što mi se čini da je naša uloga danas, to je da razmišljamo o tome šta je ono šta će iza nas ostati u budućnosti i mislim da to zajedno treba da čine i institucije kulture i dakle neke službe koje se bave kulturom, umetnošću bilo gde u Srbiji i naravno mediji kao jedan deo tog velikog širokog sistema. Pola veka rada Muzeja savremene umetnosti Vojvodine nastavit će da se obeležavaju brojnim aktivnostima iz oblasti savremene umetničke prakse, poput predstavljanja istraživačkih monografija, retrospektivnih i samostalnih izložbi, radionica i diskusija.